Peslija. Lijepe, a neće da se snime. Sada vidimo taj poljubac. Ma jo. Volim tvoga sina. Koga su bile slavi? Koga su prljave? Admirana, prestaneš. Bojno metar grba u lošu ljubu. Ko se s nama druži, život mu je druži. Ko se s nama druži, malo mu je duži. Ko sa nama krije, veselo urije. Ko sa nama krije, čaka zaboravio je. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ja volim tvoga sina. Volim te. Smanje, volim. Ja sam to radi. Ko se može sagledati da vam i vašu? Sve ispali. Aj, gotovo. Admiral, nema smisla. A šta je smisao? Ništa. Mene. E ti nam reci gdje smo došli. Nemam pojma. Pa došli smo u Kalesiju. Došli smo tamo oko 12 sati. Reci koji je dan, godina, datum. 26. maj. Amnesti. Godina 2012. Ona je 13. Laže za 2013. Odava još 3 godine. Ja, iskreno sve govorim. Kad traže? Reci ime i prijezme. Šemsudin Koliko imaš Durmo. godina? Izjanića, ja. Da se Sin prije. Izmajla Durmi. Unuk. Šerifa. Šta ja pravim? Reci nešto o sebi. Odakle dolazi? Ja sam dolazim iz Nemilije, imam 2 djeci. Na birovu sam tražim posao. A ja sam u sestra. Nemoj tu, Gorek stoji naši 5 prava. Onda ti ćeš. Ajka, rec kak smijem. Ajde. Evo još jedan pokušaj. Ajde. Vidimo. Nema šta. Peslija.
Polako. Samo lagano. Aj, tu. Sporije, Raja. Koda se od dvornika. Ja. Hvala. Vaša čula, druži. Ona makija, ja pojena. Ajde, ja vezim. Vi se domaćini, vi škola. Možda vi. Pa možda. Jesam vas.
ste vi Abu Labu Dabi, gdje stante da se uzbrkavate? Svaka čast. Ko se javio?
kako smo obećali prošli i kako smo se dogovorili. Pred nama je jedna prekrasna večer, a nakon je da ćete svi ovdje koji se poživati zajedno sa izvođačima i učesnicima, jer ćete uživati gledajući 15 prekrasnih koreografija. A sve su to za vas, za nas, priredili naša draga i marljiva djeca i omladina koje vidite ovdje. Da je ovo 5. poredni festival Modra Promora, koji je naklonjen također revijalnom programa. Održava se u sklopu održavanja jubilarne ceremonije prošle dana opštine Kalezija. Organizator Gradsko kulturno-umjetničko društvo Malicije, a poprosite i ovaj put opštini načelnik gospodin Rasimo Verović. S one strane ne dovoljno ili previše vi ste željni da vidite ovu prekrasnu djecu, stoga ću ja ovoga momenta i ovoga minuta zamoliti da vam se kratko obrati Smaja Lakipović, inače predsjednik društva za pitanje Gradsko kulturno-umjetničko društvo Alicije Kalezije. Assalamu alaikum i dobroga večer i dobar dan i dobro ste ovo vrijeme. Nadam se da ćete večeras uživati. Ne bi držao govore. Ovo je peta smotra, a ima jednu novu dimenziju. Ona se održava povodom dana naše općine. Čestitam vam svima dan općine Kalezija. Sretno i uživajte. Hvala. Kulturno-umjetničko društvo Gorica iz Zenice. Zatim, Put 14
želim da se ugodno i prijatno osjećate, a što se tiče učesnika, neka im je još jednom da su dobrodošli u našu kolekciju i da ovo ne bude posljednji put. I evo, ako mi dozvolite, da zamolim umjetnička društva da se malo povuku kako bi počeli sa programom i kako bi večeras vidjeli i danas omočite prvu koreografiju i hod učesnika.
tradicionalnih igara i običaja svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini. Društvo broji 80 članova okupljenih u raznim sekcijama. Učestvovalo je na brojnim festivalima, kulturnim i turističkim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Koreografija koju ćete večeras vidjeti je narodne igre i pjesme iz Sarajevskog polja.
14. maj iz Stojšića. Društvo je osnovano čak 1979. godine, a pod imenom 14. maj dijelio 2002. godine. Veliki broj članova u raznim sekcijama, brojna mjesta, manifestacije, radovi države gdje su nastupali. Bilo bi zaista teško i neizvodimo je sve nabrojati. Večera